Anyat ko na. Mapantayo agpasyar ije bagyo no Sabado? One friend, mapantayo man mo't iliw-liwat ibagbagi tayo. Awam mo't dakas na no sad paminsan. Sa bagay mo't kitdi Ay katwan mapantayo. Sana bale, siyak ti makaamo iti amin. Siguro. At the mid-year bonus yun niya. Isong agaw awis ka ije bagyo. One, adamot basit, umanayla apagpasyar tayo. Ay katwan umayak, friend. Adda mangay ayab ka na tayo, Joyce. Wan ngagpaiso. Babae mo. Anya nga tatibaga na Mabiit lang. Isunsamot dahi ta jay babae nga agdamdamag iti how much is your outfit. Anya? Agpay-payapay, friend. Mapantayo ka no iti ayan na. Amangan kit di may. No da tayo ti damagan na. No, how much is our outfit? Ay kat, nasaya at amare. Tapno uray maminsan, kat makita mo dagiti tattao ti rupropa tayo nga ipus ti sabali a tao. Ay, sa bagay mo't kit di O ala, mapantayo nga rudan. Ay no, mababainak itay ije babae nga agdamdamag. Numano ti balor na dahito kawus ko. Ay na, friend. Awan ti rumbang a pagbainam. Awan mo ti dakas nga inaramid mo? Sa bagay. Ala, padaanan takit di nga ipus na dayjay Isu ti content na iti vlogs na ka. Kasta? One friend, pudno ti ibagbagak. Padaanan ta. Ay na, friend! Ay na! Sana all talaga! Oh, apay manan akasta ti bagbagam? Sana all manan nga. Sana all kunak gaputan na buyak di impos da iti Facebook itay bigat. Di video yo iti bagyo. Ha? Ay na! Manulaang nga oras na palabas manipod impos da. Ngam, kita man, ada tinasurok 100,000 views na. Siyempre, napintas kami ngamin kan ni Bogan agayam ko. Iso nga ado-adagos ti views na. Anyan? Namukla ko mamasabat yung dahi a vlogger. Imaya kumamat. Sigurado asikatak mat itan. Anya? Makabanok ka talaga ti agtrabaho, pari opong. Si kakit di mo't kumare. Amin mo't atrabaho kit makabanaw. Oray to pa'y panangan. Wenno panagsiyar. Kit agling ti tao. Iso nga awan tinalaka at trabaho itan, maray. Sa bagay matkit di Anya nga day taboy-buyaam di ta silpon mau, pare. Kwa. Buy-buyag man na ito video da Joyce Kenbogan, hindi kalman. Bijaw? Wen maray. Kita mo. Impos ida di vlogger nga agdamdamag no how much is your outfit. Anya? Nagmayat nga rod. Awan pa ti manungal daw manipod na ipos ngam na. Imabuti na 200,000 views. Anya? Ay na. Imbag pa'y da Joyce Kenbogan. Sikat dan. Gapoy ti dayja how much is your outfit. Papansin daw unay. Kunamlan iso ti kapintasan. Masalaw kung tulada jay how much is your outfit. Kasaritak. Kasyak man mo ti alaan na iti video. Apay kasta tila nga managaway. Bakay? Nakarupang kamanay. Siguro adda man ang nakaapam iti pagtrabaho man niya. Sumardeng ka man si Kalakay? Tunggal agawidak akas to'y tila nga? Kanayon akas ti ibagam. Isulang mga mintam mo ka makagapaw. Bakay? Apay nga minaya? Marurudak. Kunamlan asino a kapintasan da Joyce Kenbogan? Taapay? Siguro nakita mo niya nag-viral a video da ijay bagyo niya. Nakita ka? Ngamjak mo't apalan, ida? Dayjay tulakit din, ti apala? No saan ka nga umapal? Saan mo kumakas sa reaction mo Milang. Ay saus, amo kung nagita nga style mo Anya?
Ay namaray, nakita mo ka di viral a video da Joyce Kanbugan. Ay no, gapo iti da jay, namimpinsan mo ito na simikat da. May sakamot, pare. Apay, makaay-ayo ay ajay video da. Anya, Anya laang nga di pormada. Langada pa'y laang agbibisindan. anya, Ay, orayem pare. No siyak to mati ag-viral. Sigurado, abutan to ti milyon ti views ko. Utom day ta. Adayo mat ang addalangak. Kumpara kadabugan. anya. Nay, apa yan? Aldawang ngam di ka pala agrobwat. Apay, di ka kadima pa nagtrabaho. Saan? Sa dinungar ti papanamay. Nakapalis ka may. Adda na patag apapanak. Inak man mat iji town. Inak sa pulen di babae a vlogger. Di, how much is your outfit? Anya? Iso nga insuot ko rito yung kanginaan a sapatos kan kawas ko. Tapno, walking 10,000K. Oh, saan akas kada Joyce kan bugan? Manulaang ngay matibalo di outfit da? Talo gasot? Anya? Ay, oh. Mapukpukaw sa amot tagdilimbong ti panuno mo. Milang, oh. Kaya't ko lang nga iparupa kadakwada a nabalbalor dagiti kawas ko ngam isuda. Anya? Anya? Mabisbuisit ni Milang kadata? Wan ka no? Iti anyaga po. Awan mo tidakas ngay naramit akan kwa na Gapo ka no iti nag-viral a video ta. Anya? Para day jay laang. Nagsakit tinakam na. Wan. Ay na, makaalagak nga rod. Saan ka no ang nagtrabaho idi kalman? Napan ka no ijay town. Sinapol na jay vlogger anang ipos kadata. Anya? Ay, una yun ni Milang aya. Kat, nasakit tinakam na taadun a tao tinakabuya iti video ta. Kaya't namot siguro sumikat Ay, ni Milang talaga. Awan talagang timakunak iti dayja a tao. Amin matlangan. Apalan na. Ay, makabanog. Oh, anya. Naala na kan iti video di vlogger anapan mo sinapaul. Saan nga rod? Mano nga oras anang tugtugawak ijay town? Ijay matlang ng videoan na kada Joyce. Ngamawan mo. Ay, unay kan aya. Basi la day taabanag, oh. No apay pa lang amin ang masapol nga aramidam. No kaya't mo asumikat, di video mo tabagbagay mo, oh. Tas si ka mismo, ti mangipaus. Ay na, Chris, aya, sikat ti awan panunot na. No siyak ti mangi-post, manulaang nga ti mangbuya. Basit lang ti followers ko, anya. No di vlogger ti mangi-post, ado ti mangbuya. Ta syempre, ado ti followers na. Anya? Sigurado, no siyak ti i-post na dayjay, ay, umabot iti milyon ti mangbuya. Rabiain, apay di ka kadipay maturaw. Ay, saan? Ilabak tayo ti kawas ko nga inusar ko itay, tapno mamagaan. Usarak matlaang inton bigat. Anya? Mapanak manan iji taon Sa pulak da iji a vlogger. Kay, saan ka manan ang mapanagtramahaw? Kat, mapanak tulat ta Sana ka sumardang amang sapul iti da iji how much is your outfit? Ay, talaga anapukaw ti limbong ti panuno mo, oh. Anya lang nga iti ibaga na di busmuking ka. Ay na, rasunak la da iji lakay. Naglawa da iti bakrang ko apangalaak iti rason. Anya? Ay, anya laki ideng. Saan pa yan ang mag-aanday takawis mo? Ngum, isuot mo latta. Apag iso no dumano nak iji town na magaanton. Ken apag iso ang makitak da iji a vlogger. Anya? Ay, jakon ang muno niya teramidak king ka. Milang, oh. Anya ti ammom no itangal daw kat masalaw ko mat dahi how much is your outfit? Oh, dinagsayatan. Makamu ka man lang iti biyag mo. Wun, makaamuak. Ngam no siyak ti sumikat. Ibagak to asaan asika ti asawa. Nay,
Si kamagdaya maray. Papanamay. Kasla nakaporporma ka. Ada ka di timapan mo atindaran nga kasyaw. Inak man iti town. Bareng itangal daw, masalaw ko di vlogger anapan kumatla ang binirok idi kalman. Ha? Ni kwa ngay, how much is your outfit? Tasyak man mo ti agpasikat. Anya? Kayat mo asawin saan ka nagtrabaho idi kalman? Ken itangal daw? Tapno laang mapan mo sa pulin da di a vlogger? Sana balay. Sigurado ang makitak da dya ita. Tapno inton bigat, agtrabaho ako. Saan nga agpampanunod da di a babae? Wen nga rod, tila adda nga apalan na. Ultimo matan video. Saan mi mat aninamnama kan ni Boga na masalaw mi day a vlogger? Una yan aya. Agasem man. Saan pa yan nagtrabaho iti manungal daw? Tapno laang mapan nabirukin di vlogger. Inton kwan na ikat lang ro iti trabaho na. Pagtrabahuan ayan ni Milang ita. Kita jay mutlaang town. Dishwasher iti maysa pakanan. Ngam ni. Saan ka nung arod asimsimrek? Insakripisyonan at talaga ti manungal daw adi na pa nagtrabaho. Tapno lang mabirok na jay how much is your outfit? Nakita mo di vlogger asap sa pulang. Hoy Milang, kasasao ka Sumungbak ka mo. Saan nga road? Saan? Saan? Nawatam? Anya? Ay unay mo dato Magdamdamag aklain. Makapungtok ka mo No nakita, di saan kumaakas ti tilangak. No nakita, di naragsakak kumaan nagawid. Hay, anya nga minayat ti kayat mo ang mapasamak. Tapay nga aramidam ti kasta. Tapno nga rin sumikatak. Tapno saan lang adabugan kan Joyce ti buybuyan, dagiti tattao. Iunay mo day tapa nagpampanuno man. Para lang iti day jay, apalam. Ay sos Milang, adaw ti mabalin ang wagas, tapno sumikat ka Sana kasta mapan mo sa pulin di vlogger, anang ipos kadakwada. Anya? Agarami kay tinasayaat, tapno sumikat ka. Saan ka aday ta? Ay, unay mo dati anya? Ada ka di pa'y panggap mo ang mapanagtrabaho. Mapanak mo't ita, danag mon aya. Kunak anong mapamuman sa pulan ng daya vlogger. Agtrabaho ak ita, aging kainton biyernes. Sabado kan Domingo, saan nakasomrag. Mapan kun tumanan sa pulon iji town, dahi how much is your outfit? Anya? Iso nga rog nga inlabak di kawaskaw, kan imbabad kumatan iti fabric conditioner, iti kasta ada arwatak no bilang laang. Saan to laang walking 10,000K? No diket, walking 11K. Gaputan na ibabad iti fabric conditioner dagiti kawaskaw. Ay na, pangaasim Milang. Pumanaw kan. Ang mga numaplang tilapayag ko, kanya pati marami cooking ka, Ay, una yan tikas taoy. Ay, Nay, nagsapa ka mo na nagaway. Apay, saan ka na pa nagtrabaho? Napanak nga road. Ngam dinak matan kayat nga awatan di buskaw. Anya? Duwala ang aldaw nga awana. Ngam nangalamatan iti sabali para ugas iti pinggan iti restauran. Ay, masurunak iti day di abuskaw. Kabasol mo nagkunang aming king kaasaan ka asumrek. Imbag kumamot, ano importante ti makagapaw? No apay asaan ka anapan? Angam sa amay to. Ha? Ay, anya laki din Milang. Gapula ang tasimika dabugan, kaya mumay. Gapo iti apal maw, saan ka nagtrabaho? Tapno sa pulong mo di vlogger. Ay, anya nga ita. Naikat ka lang arudan iti trabaho. Ay, sinayang mo lang dyan nagsing pa nga mo, Milang. Ay, di mo apalan ti pasit abanag. Apakadadaulan ti trabaho. Anya laki day. Ala papagayam. Ditan ti nagdibusan ti may sapay apakasaritan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki day. Ay, duwala nga aldaw ti palabsen.
Kasangayan ni Loling nga apo ko ta, lakay. Wan nga rod, bakit? Awan gayam. Inawis mo kumadag ijagagayim mo ijay daya. Saan pa'y nga rod, lakay? Mapaanak pa'y lainton bigat. Awisak amin ida. Katuan na, imbag lang nga dakadwam nga gisagana kadag iti masapsapol. Kaya kastamot ng dagiti maluto. Wen, inak to awisan da soping, kan Mildred. Sigurado nga awan pa panandagi dya inton Sabado. Ay na, nasaya at nadanon ka dito'y balayo, supeng. Wala na. Awan mo't napanak ita. Imbaya, tao may kakumaawisan. Kasangay nga mintay apo ko me inton Sabado. Kasta ka dinana? Ikatwan na. Umay kami nga agasawa. Ay na, agyaman ako, nay supeng. Namnamaan kayo nga rod inton Sabado. Wan. Wala na. Di kay madanagan. Umay kami kiniriki. Umay kami tumulong nga agluto. Ay nalakay, bumangon kan Huy! Bangon! Na! Tanagrigat ka matin ariringan, lakay! Bumangon kan, wala! Ha? Apay arilingan na. Kun may sana sa papay. Para bangon pa lang. Ay na, nalipatang ka di amapanta ita, ijay ayandana na muna. Mapanta tumulong nga agluto, gaputa kasangay jay apo ko da. Anya, mapantay ta nga oras. Katwa na, anya pa'y nga iti maitulong ta, no aldaw tanton amaman. Apo, unay kan bakit? Ay na, amangan no nalimpungatan ka lang. Maturog tabay. No di mo kayat ti bumangon, maudi kalaangan, ta umuna akon. Sumaruno kayon ton, iti anak ta. Ni, si Kamat, kumare, nagsapa kan? Katwan Mildred, imbagak metken ka idikalman amasapat amapan ijay laod ita. Anya, mapantan iji ayanda na mo na ita nga oras? Katwan na. Anya ngay ti maitulong ta, no aldaw ta amapan. Nasapan sa unay, mare. Nakababain mo't no sumangpat ta ijay. Kat saan da pa'y lang anak kariing. Malaki din. Umunag kan tagkapita pa'y. Ay naku mare, ijay tanton balay danana muna amakikapi. Umay kakit din. Anya? Ay agyaman at nasapa kayo nga imbay, Mildred, supeng. Awan anyaman na, nana. Dagito iti maimorian anateng. Mailaok iti pansit. Kan adakar ni ijay ref, wan. O sige nana, da kaming kin ni Mildred ti makaam mo dito. Sige nga, Rod. Baka mo kayo pa'y dito, wan. Agpulusak, tamapan kami biti jay ili. Mapan mi alaan jay cake ni Cassie. O sige nana, ingkay latan. Ingat! Oh, kumare. Apay ngay akala at maten anak kaululimak ka. Kunak matlakit din mo kasta unay nga adutihan dada. Ngam saan matdayam? Anya? Nagawis da pa'y laeng iti tattao. Idinto takas la umdas la para kadakwada ti sagana da amakan. Huy, agulimak ka man, mare. Amang ano ada makangagkan ka nakababain. Pudno matibagbagak mare. Agasam, tarinikos sa ninana muna ti amin akaaruba na. Tapno umay da dumaray. Ngam, ita, basit matlagayam ti handada. Ha? Anya? Ay unay kan? Tinapatag, nangan amin a tao. Nangan amin ngam saan tay anak na. Ay, sumardeng ka man, mare. Di ko namkit di, pampanunutam ngamin ti ikargam di ta silipin mo. Isu akasta ti ibagbagam. Sumardeng ka man si Kasuping. Anya laki din day tang ibagbagam. Pudno mata, nagawis dati ado a tao. Ngam kurang mati handada.
Anyalaki din aya. Tinapatag, ket nangan amin na tao. No siyakla amay sa. Jakon agawis iti ado, no umdas la para kada tayo ti handa. Ay sumardengkan ko nak. Amangan mo da makangag iti ibagbagam. Nakababain. Nakitam di salad da. Hay na, nakatamtam nay. Kurang ti gatas ken ingredients na. Jay pansit da, kurang ti karne na. Ken maysa, jay spaghetti da. Hay, awan pa'y hotdog na. Anya? Ay, di ta ka man langan. Anya? Kasta ti bagbaga ni Suping? Ay, wan lakay. Ay na. Unay mo tanday jay a babae. Lawlawan ko na nangawis iti kasjay a tao. Nagadumot gayam ti bagbagana. Oo na yan ni Suping. Ala, takita mano isunto mo ti agpa-birthday? Siguraduan na lang aglaplapusanan ti makan. Ay, bayantan lakay. Taisulaang mo't kati ada ibagbagana. No adan tumanan paskan dito'y balay, di mon aw-awisan day ja babae. Nakababain mat kan kwa na. Yehey! Manulangan nga aldaw ti palabsan nanang. Ag-birthday akon. Ha? Wen nga agpaisuan niya anak ko. Nanang, kayat ko nga da kumamot kay kinton birthday. Kun kayat ko, jay cake nga adangay maguygoyod a kwarta ijay unag na. Ha? Kun kayat ko nga awisak amin na classmate ko. Ala, di ka madanagan anak ko. Matungpal amin akayat mo. Ay na, thank you nanang. Nakaragragsakak unay. Oh, Mari Suping. Itaman pa'y akasta tilangam. Kaslada parikot mo ah. Ay, adala pang panunutok, Mare. Good. Ibagam ano anya dayta. Anya nga iti amom no makatulong ah. Kung amin, Mare, umadani nga minin ti birthday ni Zia nga anak ko. Ngam, awan kwartak nga igatang ko iti handa na. Anya? Isu nga ruday ta ti parikot ko ita. Ay na Mare. Saan mo't akapilitan nga agpapaskan ka no talaga nga awan kwartam? Ha? Iso na laang tas sikat ti kababain. No birthday ti anak mo kat awan mo't gayam isaganam. Ngamin, malagip mo dagiti inlawlawat mo idinapanta na ki birthday ija ayan danana mo na. Ha? Kasta unay ti panang dilaw mo iti handada. Iso arumbang laeng, amas ad-ado ti handam, kumpara kadakwada. Ngamin, nakababain ka laeng. Sapay na idanon kadakwada di sinasaom iti. Anya? Lakay, ingkanto awisan amin agagayim mo. Anya? Apay? Una, ragsakan tayo ti kasangay ni Zia inton kanikadwa. Adda ipakan mo kadakwada? Ay na, di ka madanagan lakay. Kompletos ricados ti handa ti anak ta. Adda cake na. Kan saan na basta-basta cake? Adda kwarta maguyuguyod iti unag na. Anya? Kan saan laday ta? Nagorderak iti talo a pansit bilao ijay ili. I-deliver dan tulangan. Kan adamot la salad kan spaghetti nga inorder ko. Kan saan laday ta? Adda pa'y lechon. Iso nga uray ayabam amin agagayim mo. Kas kada am-amom dita. Umanay ti handa tayo. Anya? Kan saan laday talakay? Agpa-video okay akpaya. Sa dino nga tinangalami ti kwartam? Ay na, saanin anas ko no sa dino tinangalaak. Tinapatag, saan ko at tinakaw. Oh, masapa ka nga umainton bigat amaray. Wan kumare, di ka madanagan. Apaglawag, adda ako ni Jibalayo. Nasayat no kasta. Apay,
Ado aya ti maluto? Ay na, ado amare. Maminsan lat makataon birthday di kakaiso ng anak may. Iso abongga. Anya? Sige mari panawan ka pa'y. Inak ijay balay danana mo na. Inak awisan ida. Tapno makita damot nga ado ti handa may. Saan akas kadakwada? Bilang samet, numano ti umay amangan. Ay na, Mare. Ingka man langan. Ay, adday ta kaman ako nakon ket. Noan niya laditan, tilawlawatem. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Uy, Mare. Uston dito pa nagkankantam. Nagadun ti bisita yung agsasangpet. Ha? Kat agsangpet dalat ta. Ay namare awan parikot. Nakasagana mo't amin amakan. Mangan kay latan. Ha? Numalpas kay amangan. No kayat yu ti mangibalkot. Ay kat mangibalkot kay lata. Anya? Nay, aldawan. Ang apay asaan ka pa nakaluto, Suping? Mabisina kon. Ha? Kuna malaki din no da naluto asang petak. Agluto akmat no da mailuto. Itala sa anak nagluto. Gaputa talagang awan maisa ang lakay. Awan na isaang. Hun lakay. Talula nga daw tinapalapas, manipod nagpapaskan ka dito balay. Hanggang ita, awanan ti maisaang. Lakay, awan ngamin kwarta akon. Daytan ti bagbagak ng kasuping. Naghanda ka itinakado idibert iti anak ta. Anya nga ita? Lakay. Saan nga min nakapilita nga aghanda ka iti ado no di mo kabailan? Sikan tumit, naghanda ka iti ado. Tapno may pakitam kadagiti tattao nga ado ti kwartam. Anya nga ita? Mabisin kan. Ha? 1 di millionaire ti awag kan ka. Kundi pa video okay ka pay. Ang ita, ultimo isa ang awan. Anya laki di. Ni, kasla ni Mari Suping ti adday ti igit ti kalsada Ni anyay ti kukuan na dita. Nakadumog mat. Kasla dapit pidutan na. Asit gakman. Hoy! Mari Suping! Ha? Anya ti kukuam ditoy. Nagpudot ti darang tinit nga madaka ditoy. Ha? Agal-ala ka iti kalunay? Pamare, awan nga minan si daan mi. Agungutin nila kay kukun ti anak mi. Gaputa awanan ti maidasar ko para kadakwada. Anya? Mare. Ay nako, Mare. Kaano lang hindi nagpapaskan ka iti bongga? Ngam ita? Adda kakit din dito igit ti kalsada nga agal-ala iti kalunay? Mildred. Amo, Mare. 1 di millionaire ti awag iti kasta. Uri ag sakit tinakam mo kanyak, tagpay sumot ibagbagak. Agasam, tapi nakitaam dagiti tattao adimar ay idi iti kasangay di anak mo. Ita, umay kalaang agtaltalbos iti kalunay. Ha? Saan ngamin anasayaan ti kasjay, Mare? No saan akabaalan ti bulsa? Saanan apilitan? Tapno na ibaga ti tattao nga adda kwartam. Maditikas jay, Mare. Si kamat laang tinakababain. Suping! 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 Oh, apay, anya ti bagam. Pukaw kala pukaw, makarangrang. Asino di lalaki abarbasa namang sapsapol kan ka, ha? Isan ko lalaki day jay. Bombay day jay lakay. Iso tinakautangak iti dakkel agatad. Iso jay inusar ko iti birthday ni Zia. Aniya, Iso asa nakarumrumuar gaputawan pa ibayad ko ita. katanyang harog ti aramidam ita. Alangan nga aglemlem mong kalatan. Ingka mang sapol iti panggedam. Tapno da ibayad mo. Lakay. Awan manamnamam kanyak. Kunak tumait. Saan ka nga imbaw na mapan umutang iti Bombay? Nasaya at kumano di inutang mo kat nagserbi dito'y balay.
Wenno, impuunam iti basit a negosyom. Agam saan mo? Ta inusar mo laeng. Tapno iparamag mo iti tattao nga kabailam ti agpasken iti bungga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Ay ayaten ka, Sabel. Kat urayak lata ti panangsungbat mo kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana ang makiayan-ayat, Alan. Lupay kasta. Idarirag ko lata ti panagayat ko ken ka. Saan mo kumaliplipatan nga ay ayaten ka unay? Amok day ta, Alan. Kas itinakon-akon. Sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat. Maawatan ka. Kat urayak lata no kaano asungbatan nak. Ngamjak ipanamnamakon ka, sa anak mo ta sigurado itirik na. Nasken at tingitingak ang naimbag. Sakbay asong batan ka, Alan. Oh, ato Isabel. Ikang ka iti prutas. Sagot ko ken ka. Nagduduma prutas ken nagngingi na dagita. Ha? Apay nga ikanak iti prutas, tatapanyong. Ay. Di nakawagan iti tata. Manong kunamlatan kanyak, Sabel. Ha? Manong? Wen, basta awagan naklatan iti Manong. Sana tata. O sige, manong panyong. Kasta, mayat adengkain. Umubigak no kasta. Kat agyaman ang kadagiti inyag mo a prutas ha, manong panyong. Awan anyaman na, Sabel. Mangyegak tumanen. Ha? Sigurado ka? Awen, iso nga ibagam no anya dagiti kayat mga prutas. Ta isunto tiyag kaw intun umayak sumarungkarkan ka. Kaanakan Helen, nasaya at tainmay ka dito'y balay ko. Agluto ka man iti naimas asidaan Anya asidaan, Auntie Tasha? Uray anya Ingkalat ta dita kusinak. Ta agluto ka iti naimas asidaan. Ada pork chop iti ref. Ada matan. Kaadwam ti ilutom, ha? Ha? Ada ka di sa nga iliw, ante? Awan. Ngam inak to padawatan tay gayam ko. Asino? Mamuam tulat no asino. Aguray kayo, ante. In love kayon samot. Ape akasta ti panagkirim-kirim dagiti matayo. Uwan nga rod kaanakan. Ay na, in love ka talaga. Iso sige. Agluto ka man kitdi, tay nakto ikan, tay naka-in love. Sige, ante. Ilutuan kayo nga rod, iti sidaan. Among kadi kasinsin Sabel, na in love ni Auntie Tasha. Sino tinaka-inlaban na? Di namat imbaga. Sikreto ka no. Kat, ikasta talaga kasinsin. Ay, bakbakatanon. Nga main love pa'y laang. O apay, hingga po tabakot, saanan ama in love? Sa bagay. Nga masino nga ta tinaka-inlaban na. Di na ibaga, tauray siya. Di na ibaga kanya. Anyan ni Auntie Tasha. Itapay abakutan sa main love? Idi kumapay ka ubingan na Baliktad mo. Kat awan nga rod ti kayat na, kadagiti nag-araram kan kwa na idi. Wen nga rod kasinsin. Iso nga ita, single pay laang. Kat nasayat mo't, no makadlaw day ta anak kainlaban na, kat arman na. Ngam, asino ngay nga ta tinakainlaban ni Auntie Tasha? Alan Barok, inayaban ka dito'y balay ko, takita eman to'y kagat-gatang ko abuts ko, no napintas mo't lang. Dahito yo, nay, kat mayat mo't angkal, imbag man ta nakagatang ka itibuts mo angkal. Wen ka anakan,
Imbagla apang purmamot Wan mata, Uncle. Anda ka di purpurmaan nyo abakait. Anya abakait? Balasang di purpurmaak. Nagpintas balasang. Anyan? Ay kat mayat, Uncle. Kita man no mayat to'y boots ko. Mabit lang tayo suot ko, Timay sa. Anday ta. Wanya. Bagay ko kanimat lang kanakan. Wow! Uncle! Bagay ulaw ay. Adan atim maer kayo, Uncle. Natataer kayo ngam iti siya. Gapu iti day tabutsyo. Kasinseng, agar aram samot kan ni Tata Panyong. Ay, pudnot ako nam. In may simarungkar idi na minsan. Kat nagado ti awit na aprutas. Kay, okay lang kan ka? Asar sarungkaran na katilakay? Awan parikot dita. Tawan mo't dakas nga aramiden na. Kan nasayat mo ti panakisarsarita na. Kat, kasano ni Alan? Ay na, may samot da dyan napingat nga grayo kanya, kasinsin. Agang ka nga agkaribal. Ha? Anya ti kunam? Pudnomet. Agang kaldagi dyan. Ay, Alan, mangpili kan iti sungbatam kadakwada. Tay ububeng, wano tay laklakay. Auntie Tasha, umay kay ikan iti nateng. Apit ni tatang ije garden na. Agyaman na kaanakan. Nagsaya aten, tada libre anaten. Ay, aguri kayo man, auntie. Blooming kayo ita Nagpintas, day tabistida yo. Sabel, kita man maibagay kanya kaanakan. Bagay yo, auntie. Ay, katwan ginatang ko itay agsapa, nagpaili Kat mayat matibuyan na, auntie. Sabong-sabungan analabaga. Kas kaila balasangan iti kasta abistida yo. Ay, nagsaya atin no kasta kaanakan. Apay, auntie, amom nga min sabel kaanakan. Adda na kainlawag. Ala ni auntie, kinikilig. Aywan ka anakan, nainlavak ngamin. Okay, auntie, karbangan nyo dayta. Nga masino nga tinakainlavan nyo? Uy, ko ni bagakan ka kaanakan. Mamwam dulat ta intunsong batak ton. Ngamin, friend kami pa'y laang ita. Saan pa'y anagarem? Ngam sigurado nga umay naktuar mo anday jay. Aya? Ala, auntie? Kat, sige agpapintas kan agpa-sexy kayo. Iti kasta, arman na kayo Day, sika ka di day, Tatasha. Na, kaslay moving kamay. Wala pa niyo ang siyak. Anya day ta igamaw, malukong mait. Umay kay kan iti sidaan. Nagataan nga aba dahita. Naimas kan nananam. Iti sokon iti lamisaan. Ay, ket, agyaman na Tatasha. Imbag man ta umay nakpadigwan. Dahita impadikokan ka, kat ginita ang aba with love. Ha? Aya, adapay, with love na? Ay, syempre Ay, ket, agyaman na karon Atasha. Nagbanglo ka matan, Tasha? Wana, natural anabang loag, gaputa nagdigosak. Aya, ala, ket agyaman na kitim padigom, aginataan nga aba with love, Tasha. You're welcome, my love. Kapita, Uncle. At itiparakan ka.
Isu kanakan. Umayak makikape. um, Mayat. Kasano nga, Uncle? Naaram yun tay babae na nakainlaban yaw. Jack pa imbaga tirik na kanakan. Nga may tultuloy ko asarungkaran. Ngamin, kaslada nam namaksi ka. No kayat yo, tulungan kayo para kenkwana. Ilakad kayo. Anya? Apay, ipagarup mo ka di ajak kabalan kanakan? Apay, kabalan nyo ka diya talaga nga armandeta nakainlaban nyo, Uncle? Anya kalakit din na kanakan. Awan ka di panagtalag mo kanyak. Ala sapay ko mga road, tasong batan na kayong tao, Uncle. Lukas na. Sinong bata mo ni Alan, kasinsen? Uwan kasinsin. Sinong bata kun Gaputa agayata kun kwa na. Kan nabayag mo nga agar-aram kanyak ni Alan? Ay, kamaw dyanan na. Sinong batam matlangan? Oh, katsikangay, kaano asong batam ti agar-aram kan ka? Kasano asong bata? Kat saan kumot nga ay ayaton? Jakla kaya ti kasdi alalaki? Sadot mo anyangay ti ipakanan to iti agbalin a pamilyami no bilang? Sabagay, imbag kun ka Tanagagat nga trabaho ni Alan. Kanjak makita amapan makiin-inom dita. Dayta ti kayat ko kenkwana, tamanakam abaro. Ay, kaano nga tamot nga adakas kan ni Alan nga agaram kanya. Hello, Panyong. Nasaya at tanaranaan ka diti paraangam nga agtugtugaw. Anyan tilangam tasya. Nakashort pan ka. Wan, kana adawit ko ang merienda. Ang merienda ta, Panyong. Ay, di ka man. Ang mga no makita na kanilabs ko kat agimon dayjay. Ha? Labs mo? Wan, agimon lakit de. Iso nga agawit kan tasya. Nakashort pan kakit din nga umay dito'y ayan ka. Ha? Ala, agawit kan tasya. Di ka nagpacharming kanyak. Gaputa addan labs ko. Kat saan asika? Agan ano kayo, Auntie Tasha? Nakashort pan kayo, mat. Helen ka, anakan. Nanay, agore ka. Anya ka di taawit jo, anak kasupot. Merienda. Ako na kamerindaon mi kan ni Panyong. Nasa Iraq iti imbagana. Anya? Ni Tata Panyong? Wan. Agore kayo, Auntie. Apay ka di ngagsangsangit kayo. Nasagtanak ngamin iti imbagana. Nga anda ka no labs na. Kat amang ano agimon no makita na kami adwa. Agore kayo, Auntie. Ni kadit tatapan yung tikunayo anak kainlaban nyo? Wan ka anak ni Helen. Ni Panyong. Ha? Ni tatapan nyo? Wan nga rod. What? Nga madaka no labs na kud sana siya. Auntie, amoy ka ding agar-aram ni tatapan yung kani kasinsin Sabel? Ha? Wan Auntie, agdoyos ni tatapan yung kani kasinsin Sabel. Sabel, ipagsakti panagayat ko kan ka. Agayatakin ka. Nusumbatan nak, ikalay sa kaadagos. Ay, tatapan yung garitsaan kan ha? Ada sinong batak ti ayat na? Sino ngay? Ni Alan akaanakan nyo. Isu ti ay ayatak. Agayan ayat kamin. Anya? Ladingitok tata. Isu amang sapol kayo langan iti sabaling ayatin nyo. Sabel? Sorry. Saan kayo nga ay ayatan tatapan nyo? Apay ngay ka anakan. Apay ngay.
Angkal, anya ti pagsangitan nyo? Si kamot gayam ti karibal ko kin Isabel. Apa di mo imbaga kanyak? Ani gayam Sabel ti armam? Kuha ngamin, Angkal. Di kayo mat ngamin nagdamdamag? Imposible adi mo ammo? Ani Isabel ti nakain labak? Nasaw ni Sabil kanya, kasarsarong karam kanu, Angkal. Ngam kuna namat, asaan nakakanu akayat. Katsak ti kayat na. Anya kamatan kanakan? Impabusoy mo kumalata kanya ako na. Kaslawan pa nang ipatig mo kanya ka angkal mo. Angkal, saan mo't ang mabalinti kasta? Tauray ipabusoy ko ken kan Isabel. No saan mo't nga rod asikat ti kayat na? Awan mo't lang maramidam. Tasak nga rod ti kayat na. Manipod ita. Saan tan nga agamam mo? Anya? Manipod ita. Saan kan nga umadakpay dito'y balay ko? Apay nga, Angkal. Ngamen, inagaw mo ti babaeng ay ayatek. Manipod ita. Saan tan nga agamam mo? Jak ni namnama asi kagayam ti ayayatan ni Panyong, Sabel. Apay adi mo imbagbaga kanya. Ay, nasakta na kiti husto. No kasta? Ni Tata Panyong ti pagpapacharmingan nyo, anti? So tinakainlabak. Ngam, si kamot gayam ti kayat na. Ha! Di mo pala impabusoy kanyak. Ha! Agsapol ka ti padam nga bubeng. Ay, sige, anti. Ituloy yung lahat ti agpapansin ka ni Tata Panyong. Ngamin, saan mat nga iso ti sinong bata? No dikat ni Alan, akaanakan na? Ha, ni Alan ti ay ayatak anti. Saan kat ani uncle na? Ay, anya lakit din aya. Anyan? Anya tikat katawa am hilig. Ni Tata Panyong. Agayat ka ni Sabel. Kat da kayo mat. Agayat kayo mat ka ni Tata Panyong. Hay. Ngam, da kayo ti agbagay ka ni Tata Panyong, ante. Tani Sabel, ni Alan, ti maibagay kan kwa na. Iso asaan nyo kuman akagura ni Kasinsin Sabel. Ngamin, saan namot abasol no agayat kan kwa na ni Tata Panyong? Helen ka anakan, ay ayatek ni Panyong. Uray ay ayatem, no di nakamot ay ayaten, anti. Awan mabalin mo. Angkal, mayak man makikapiyakan ka. Inyalaan ka iti red wine mo. Ay, kagurgura ka akaanakan. Anya kalakit din ay, Angkal. Di na ka din gurguraan. Tamom ngamin, uray ay ayatem ni Sabel, no di nakamot ay ayatan, awan ti mabalin mo. Kasanaw, katadda kamot nga minapasalsalay. Agkalay sa kami ton kin Isabel, Angkal. Da kami tinay kari iti tunggal maysa. Iso amang sapol kayo niti sabali. Anya ti amuyo. Numasapulan nyo at talaga ti para kada kayo, babae, Angkal. Naimbag nga oras mo, Tasha. Umay ka man pasyaran dito'y balay mo. Oh, apay. Ada ka din na pati nga iba Panyong. Ay na. Nagpintas ka gayam, Tasha. Ha? Ay na, Panyong. Naragsa ka ka na kang giti imbagam. Well, Tasha. Anya nga tano si kalaangan ti Armand? Ha? Anya? Arman na? Wen, Arman ka. Ay, sige agparamakan ka, Panyong. Ni Sabel ti ayatek. Ngam husto tayo ko na ni Alan. Nga uray ay ayatek ni Sabel. No di nakmat ay ayatain, awan mabalin ka. Awan, kastamati ko na ni Helen kanyak akaanakak. Uray ay ayatan ka, no di nakmat ay ayatan, awan mabalin ko. Ay, sige, Tasha. Datan ti agayan ayat. Ha? Naamiris ko asika ti maibagay kanyak, Tasha. Iso asige, agayan ayatan.
Ngamin, mariknak nga agayatak matgayam kan ka. Oh, Panyong. Oh, Tasha. Agayan ayatan, Wayne. Wan, Panyong. Agayan ayatan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!